Te ba mu tomo de ke. Deni pagama lutako tato moko ta upo. Purpose driven church asadu te sita do atagwe on mera madu to nakle kuna developing your strategy. No? So pake yo ata suge. Patabo yo a dito ro pagama ne ta wone ba do pakle kuna lo. Le tai kwa ka sa ka sui ke pa tau poko do kle kuna le ka tu o waga le tata kriso pu ka te na we ma sa da su pa le krisa mi ko de ke pa yo agu amen li so sui ta me ta to ne me ra pe chikri tu sa de kui sa bu chi si chi la le tani hu ye ke to ta ko mi le pa ko ade to kla di to ye ku ke ko ke awete tanono koplo kle tabubu le a oto ta lo a kopio ne so pu te ye me ta kela le pa kela wo ni to do le kle tabubu ne ta ka do ni ke pa ta ga le bo mi ta ku so pu ne lo ku ta ni do pa ka ba u mu de akapiane ne po da kleku te kleku ne le pakatu o paga gola do soporte da le pa yuda po go de tami pa yuda po le pa heli po go de tami pa le tatu ta to po la ne tami pa le to do tatu ta to ne de tami ba to do kri tatu ta to ba de akapiane ne awe meta le pa kele go ine lo do li so si ga to ne mate sa de lui sa si qui ne si veda hedo che to ye play board ke awe kick out ne no ye ga to lo ti di to ti ka mani pa ka nyo le ka ke to ye play bo lo akopio ne ko ba u do strategy da ke ku ne le pa ka mani pa ga di do ka ke to create play bo lo ko ya pa mi po nya se ko ne pa po le te kwe o pa po le pe o pa po le poa o pa po le a ka pia le be o a kli myo ne no di to ka mani nya wo ne pa ba tu da kle ku ne a mi lo de ta kwe pe ne te da le a ka pia Rick Warren a pa ni de me pa le a po nya lo a ku da ni da we da te nya je ne do ka ba po we ni le do le kui nya pwe ni ta pa ni mi le po nya ni nya je ne to te not be le nya do go nya si go nya kli go ne we da no a ko pya de po we ni lo we da kwa we da ri ko kui we ni ko pya ta ku lo phe le nya ko sa phe le nya do ku phe le nya si ku phe le do we da po we da nya ti da le a ko pya ni mani nya kela ka si lo de no ku da ni do na mi u do na kle ku ne ku da ni do na ka te po ni nya kli le kli pu ni lo do ta no pa te mi yo ne ti nya na ka te kwe ni tamani le de ke knowing what you are fishing for ka ya ne mi te kwe nya ka do de ne ka ba ma le nya ka do lo ne mi te kwe nya sa nya shu je je de ka ya ne ka ba ma ne mi te kwe ka ya ne kata ma ka ya le nya ko ne le bo gli de ko ne awe ne na ma le do awe ne na bla lo ya te kwe de awe da he I we da ka ya ta nya le na bla lo de awe ne le de a ke de bo ne kata ma ye te po di do le nya ko le no ka ya ne na te kwe ta ma ni le di ta le na te kwe o to ne ka ya ne na ka ma tu na kle ku ne de na ka ma ne o go lo no no ta no pa aga te mi ne si na go where the fish are biting ka ya na ka ba le phe nya
o ta nya o sa lo lo ko pya nya u lo nya o sa lo ko pya ta me na ba pa lo na te khwe le thikla do u kho nya ne to u phe ni nya ne to o sa phe ni ko pya na ko ba le nya o sa lo nya u pyo lo nya ye ne ko pya pa phu ta lo ne no we ne mi le ti phe nya u lo no po le ko pa te khwe le po ta ka ri pa te khwe nya le si plo nya si le nya u lo we ti to ti lo u do ko pya ne ti du do ti yo do we si go ne we ne nya u lo nya o sa lo do na te khwe de nya te khwe te bi de nya thu la te bi wi te bi de ya le ma ni nya te bi wi te bi lo no da de che ka ne ta no pa aga ka ne ma lu su ko mo a tho ta di nya to te ke nya te bi to te ke learn to think more like a fish da ka ba su ko mo ta di a ko pya ne nya te bi su ko mo ta to lo a ko pya ne nya te bi ne ko pyo le ti jo no le ta ka ni lo ko pyo we da phe le na ba ti su ko mo ta ko o ta be di le a ko pya ne le pa lo ne to kwe sa ne to kwe ne na bla lo diga thok le ye ne tho wa le ko pya nya mi te ko da yi de ne to kwe thok le ne we na ma le ki na thok le na ba bla lo ji nya sa le a to ne no ko da ne nya ni ke no o da ta le a ko pya a be lo ko da ne ka ba su ko mo ta di nya su ko mo e to lo de no Saddleback away da kama uto tau pone away ba sukumuta di community no community pa umu kuru pe ni sukumuta to ti edo tau pu di le di ne sa je no pero tau pu ta mani ku ta do pa te do ba yu le do we te we lo pero tara le si te lo ta le ke ni ba pa pero tru le akopya ko kwa pa pu pli te pa gi do akopya ne pe do tau pu le akopya ne ka ke to ta gi ta ba ti to kwa de pa tu the ri akopya pa ta no ra mi le ba yu de tau pu tra ye ne kwa da the da a tu the lo ta nya bu ta di le ne ta kwa no ko da ne de community edo tau pu di le ne we settle back on it tu lo tau pu di community lo ba we to lo de no ta ma lo aga te mi ne me ra ta pa di pa kama a ko ta ka lui mi de no tau pu anya pu ne pa pa di logo anya pu ne pa di pa kama tau pu ne me ta le a lo ke lo klu lo na le ba yo de lo ke lo klu lo te ri lo ta do na no tau pu ne de no te do ti do the ko do pa ta mui ba tau pu ne a de ke e do da te da tu si lo de tau pu ne to do ka mi le ba yo de ko kwa thwe pu li ka pu le pe le ko te no le ba yo o do pu si ya de da pu si ya ne ka pa ti we le pa le ko kwa thwe ya ne a sai te chao no ko ta ne ya ne de lo ba we tau pu le ki ke ya pu ta ge lo de ta no pa ga te me pho nya di a we te me ta to de ke catfish on their term no ko bi on te ba pho nya di nya a lu la no nya a lu la o we to no te me di na lu na la o to ba no ko ta ne de a we te yo ne kwe we da ta pro no shu lo ko nya bu ne no Tana pedo tatulo maba toy away ta setala understanding and adapting to their culture according nya away ata atu atanu to ne away ne na ba no ni na ta di ne lo letting your target determine your approach no away na to pa ta ka ne away ne ka ba di o to ke kle le na ka tu o na to pa di to na ka mara na ta di ne to te me na ta to pa pho ko re ne mi to pa pa ta sa ne ne do ma bible study ba sa ke ne do a kle ne pa ta sa ne e da ta tu ta se lo di ne to pa tu ke ta po ne ta tu ta se gong ta to the truth to the troy ne te te e do e le no ko ta ne da
ဒီနတောပါတာတော့နေနကလေကူနေနကဘာသူော်ဒီနေတော့လေနေလောတဲ့လက်ရှိကနေစတော်လေပွာအတာဥဖိုတိုတဖာအတာကလေဘာတာလူတဲ့နော်ပွာလေအတာဥဖိုတို beginning with the felt needs of the unchurched wale atobayo atao putu shene wete luba ta manile ne ka ma sa tho le ta we ne lo de na pe do ma ba thwe kada ke da le athu ti kha wale atobayo yi ma ta pha de understanding and responding to the hand up of the unchurched what the lord atobayo o da peta ka pa ne lo the tobayo away ni the hebayo lichin the tobayo kuda ni ani the nakaba na pu ta de pai do nakaba du ba thwe ke yo I ne lo the ta no pha ga da kha le lu ta ma akle tanu ta pha le allo we tablo ba tablo change method whenever necessary no away nakaba le lu ke nakle ku ne se ni di allo we to lo so ka ta khwe akana a ni tabi tiki no using more than one hook အခုပြောနေတဘောတကောနေမိမိတခွဲညာတဲ့ပစုကားတာတခွဲကနာတဘီလောအခုပြောနကတခွဲကေပွားကညိုရီတဲ့အဝင်းနေနကဘာစုကားတခွဲအကနာအာဘီလောတဲ့ဒါဤလပွေးလကလီအာမဒီတုကတူကိုနတာအိုဖူနတာUmu akaru dot pulo it costs to reach your community when in the tao pu kuru nakatu on ne when nakaba nakale abule se le rile balde se le gato do le tu le ta ne no na tu na ta se ko ne da kaba lo bu lo to lo akwita ne do nakatu okay na pwa wo mi di le awe ne nakaba udon strategy nakle ku ne ta pa ne lo awe Fishing is serious business. Tale ta kwenya ni me da tamani tatamuni me tamapa do tami ne lo. Mo saya sui ke pue ko di ko no ade ke okay you ata sui. Paso sui ke po di to do pagati mani ke tatamu ogo ne pagati sukamo kwati kwasa wale aloma ti de pa atalu ti de pa de pagatu we ti pa le yo ata ku ta po ta eta ku ta su ta masa ke tini masa la su wale ku sa mi ko ke pa yo ale amen